O le fono usua le palemene le asolua, na whaafafonga i sa mo le whaato e senga le sui whaipule, o le tūmalo sa whatatasi, ia le ana Ronnie Porcini, ia la aulia le mali atoa le watea po la taiva Schmidt. O le whaato e senga na afua ina wale whaamaunia, ana tua ingai whaasanga ia la auli, e whaapeo lo o lafi mai tuol por kalame se tasi o le tio whaasala lawini usila, le tautai iae, le ana whaieni tua inga matu ia, e whaasanga inisi o whaamasino le whaamasinonga. O ia tua inga lea anana la foi tono le palemene, ile masino yuni lua felua fa, mana fa yese felafala fo inga ile vao ia fai pule. Na tula ia ilo al minista o soi fua maloloina, ia lua pito fanua wala si tafito, ma fa atu se la foi na ia tu ina tu lea anani fa mauningo ia la fonga, e fa asanga ia la auli. Na tofia fo ia le fonga fetalai se komiti fa pito fa palemene, e sila sila ile amta upu. O le taitai fono lea komiti lea fionga le sui fonga fetalai, ia awa pa au mulipola, na fola sia ina le fai unga o lea sui suenga. Na ia ta uai, e lea ini wha mauni nga mau maututu e wha mauni e tua inga na lafo e lea ana. E tali tonu le komiti, o upu na lafo e lea ana i lea aso, o na lava manatu e tau wha asesea i le palemene. Na wha pēna whiona tu ina tu fautuanga, ina ia wha malolo lea ana mai le awai le fono le palemene mo aso e tolu, ta o filo na tutongi, ma ia awaini a o nga whapitoa. Na lunga amala lo le palemene sau noa ngā sui whai pule, i le whaalia o lato manatu, ma na mafuli fina ngalo le tuanga i e wha ngalo lea ana, o nei le o se sasi matu iana i e whaia. Na fisilingia fo ele minista o kapeneta, ia olo fiti wa ai, le se ese o komiti mai lana ngaluenga na ato whaina, ma sa le tau na lato fautua ina le ave ese o lea ana mo aso e tolu, ma o fia ai lo na tutongi. Na tele sau noa ngai au fiai, ma le taitai o le tua ngai, e wha amangalo o nei leo se mata upu matu ia le lato sila sila, ma o lea whatua a mata le tausanga, ma ia awale toe sila sila i tua ai tuli se ai luma. Na whaiwhai te tele le whelafulafua inga, ma i oina tu la ila fionga le palemia matatalo ia la auli, mo se wha amangalonga ai anga i luma. E manatu le palemia, o lea wa au mai le whai unga le komiti e mamala auli, ma wo wha amaunia fo ile se seo lea ana. Na talo sanga i palemia ia la auli, pele walawa ia lea. Na tu la ila auli, ma ia wha manatu i le palemene, le suesu enga le komiti le palemene na wha ia wha sanga ia te ia. Ila na tua inga iafi moli e na ole 5 a fetala, ai wa ave ele tupe tolu se la wa fetala. Ma na wha mauni ele komiti ma au mai ai au lape wha te ai o ia, mai le palemene mo masina e tolu, mai le ai seisi o le palemene na tatalo e la vea ina e wha maangalo o ia. O le mafuanga lena ia wha mawai mai tutono le palemene, mai e toe fo ia whailana palota. Pe ta ia ui ti ngā o langona o la auli, ai na ia tali ele tatalo le palemia, mai ia wha maangalo ia lea ana. Na tali fo ila auli le palemia e wha apea, e ui lava le ngase ngase o le vaenga wha upu whai, ai le umalona wha alo alo le palemia. Na tula ia lea ana ma wha ato ese le fonga fetalai, le palemia, le palemene, ai mai se la auli. Na ia wha aftai fo ia la auli mo le wha mangaloina o ia. O le tula i mai o le nei mata upu te tono le palemene, ua fsilingia ia le to tele le mautau ave le palemia, e tau si le tula fono. O no le wo o mai le nei mata upu, ua te talo e wha maangalo le o sol tula fono, ai wha apasi le tau sisi le tula fono.